Tako da, to je I to. da ima bolid, McLarenov bolid u rukama, opet bi bio ili drugi ili treći. Eto. Ako se pitate koje je moje mišljenje, da on ima možda malo bolji bolid, i dalje ne bi bio prvi. Misliš da ne bi uspio Možda, zaprijetiti Piastriju? možda 1 do 2 utrke ako ima isti bolid, ali nema. A stvarno mislim da on nije riješio svoje probleme koje ima u glavi što se tiče tog pritiska kad je na prvom mjestu, tako da mislim da mu ne može ništa. Da, lako je voziti kada znaš da si peti i da ne možeš brže. Tako To mislimo to sve se možda i u hipotetički pravu, da. govorimo, jel, da on Da. ima taj bolid, ali nema, tako da. Vidjet ćemo iduće sezone što će biti. Za iduću sezonu govore da je Mercedes ima najbrži agregat, najbrži motor od svih. Kažu da su riješili da Russell ostaje u Mercedesu, Russell i Antonelli, međutim još nema službene potvrde, tako da ne bih se još puno hvatao na to. Da, vidjet ćemo. Može.